abasa omushaho Aristide Medical Chambers ngo epidural anesthesia na muringo gwo kwihaho obusasi abakazi abakuzaara batarukwenda kurumwa. Epidural n'ekigambo ky'orujungu onka omurunyankore rwito rwaha nikimanyisa omuringo gwo kwihaho obusasi twaba ntuza kushemeza omuntu ninga abakazi abakuzaara abatarukwenda ngu bashashe. Yashoborora ngu nobu epidural anesthesia erukuchendeza obuhuruzi negucherereza obwire obw'omukazi arikuzariramo kandi omuburungi. Abashaho nibo bashemerire kushara mungu omuntu nabwetenga kuzaaraje. Konka ekikata ekyo omukazi niwe arikukishaba itwe ekikata ekyo twakukimuheereza nitukimuheereza yaba atazaara kwa buriijo. Dr. Dani yatangazaho ahabizibu ebi epidural anesthesia erukubasa kureeta nk'okushesha munonga, okweyagura, amashereka make hamwe n'okutanaka. Konka yashoborora ngu obuzibu obu nibumara akaire kakye. Yabura kuzaara juba. Ekindi kikubasa kubaho omuringo ogu nogukyendeza pressure y'omuntu agira gugikyendeza ezamu ahasi. Oza kwekuza ahasi nikibasa n'okuhika aha mwana ori omunda otakaziirwe. Ekindi kikubasa kubaho kibasa kureeta nk'okutanaka aha mukyaro obu twagitaho ninga kugira eshishemi ero kandi nabasa kugira amagara make. Yagira ngu omubazi ogu nigubasa kureetaho obuzibu aha mwana ekirikureetera omwana yazaarwa aine amaani make. Dr. Dani yashoborora ngu omu burungi abantu abaine infections aho barukurabya ekikatu eki hamwe n'abaine pressure y'ahansi oteireho n'abantu abaine obuzibu bw'okujwa tebashemerire kukozesa omuringo ogwo. Aba oine obukooko aha ahi bakuza kurabiza ekikatu eki mu rurimi rwitu tweta infection noba otashemereire kugukozesa ahabw'okuba ekikatu ekyo baana bakirabyaho nikibasa kutwara obukooko kibutwara omunda ogwo. Ekyakabiri hiine abaine enshagama bahutaara etakasiba juba mu rujungu zeeta bleeding disorders. Abakazi abaine enda abari omu ndembo, abakazi 75 hari 100 barikuzaara nibashaba obuheerezo obu kandi omu kyaro abakazi teine okuba kubushaba abo kugira ngu tebarukubumanya. Abakyara abaine enda omu myanya ey'omu matawuni abakumanya obuheerezo obu buri bakazi 100 abakuzaara 75 bashaba obuheerezo obu. Konka k'okuza omu byaro aho obuheerezo obu butarukumanywa omu bakazi 100 nabasa kubura owabushaba. Yagira ngu tiburi eirwariro ngu niribuheereza eirwariro eriri aha rurengo rw'okushemeza omuntu kandi tiburi mushaho ngu nakora omurimo ogwo. Dr. Dani yashaba abakazi abenda ngu baze kukozesa omuringo gwa epidural anesthesia ngu baza kushaba omuringo ogwo habase kuba hariho embeera erengire aha muntu kuzaara. Obu nkabire nimpaba abakyara baine enda bakwenda kuzaara omuringo ogu nikyenda ngu waza kushaba habe hariho embeera eyotabaasa erengire ahari okubasa kuzaara. Teberezebwa ngu okuruga aha bicweka 6 kuza hari 7 eby'abakyara omu mahanga gakurakuraine nibakozesa encourage okukyendeza obusasi omu kuzaara. Ehanga rya United States of America ebicweka 61 ahari 100 eby'abakyara nibatunga entebeekanisegi eya epidural baba bari omu kuzaarisibwa. Gakushakirwa Susan Ali n'omukisa aha bwa Tayari West.